Jedan požar može ostaviti desetke obitelji bez doma, tisuće ljudi u strahu i odnijeti ljudski život. Zato je u Hrvatskoj najviša kazna 15 godina zatvora. Doživotnog za sada nema. Za namjerno izazivanje požara kazna može biti od 2.000 do 20.000 eura ili 60 dana zatvora. Nakon tragedije u Omišu ponovno se povlači isto pitanje. Jesu li kazne preblage? Iz vlade kažu jesu, a ministar pravosuđa Damir Habijan najavljuje i mogućnost doživotnog zatvora za najteže slučajeve. I dok novi kazneni zakon visi u zraku, pitali smo građane koje je rješenje, kako piromanima stati na kraj. Sigurno bi trebale biti veće kazne, to je prvo, a drugo, ja bi im dao zatvor od 20 pa na više godina. Jer ovo je stvarno što se radi katastrofa. Da se desilo slučajno, izazvalo, došlo, ali ovo je namjerno paljeno. Ovo sigurno nije nenamjerno. A pogledajte samo koja šteta se napravila ljudima i što je najžalosnije, ima i mrtvih, ima i teško ozlijeđenih. Vjerovatno će se, daj Bože, se izvuku ovi što su njih 4 na respiratorima, ali teško. Mladi život je ugašeno 34 godine. Nažalost, to će se pričati 3 dana, 4. kada ništa nije bilo, vjerujte mi. I tako iz godine u godinu, svake godine ista stvar se dešava i isto se ponavlja. Dođu, dadu im opomene, opomenu ih, da li će oni slučajno završiti koji mjesec u zatvoru ili neće, to je pitanje, a više neće nego hoće, onda se vadu na psihijatriju, na ovo, na ono, razumijete. Ali mislim da to treba stvarno kažnjavati drastično, gore 10 puta više nego do sada. I zatvorom posebno. Ja bi ih minimalno dao za namjerno paljenje minimalno 20 godina zatvora, vjerujte mi. Pa neka se zamisli oni ko će ih zapaliti, šta će mu se desiti. Najbolje je kaznama. Sad bi ja tira do života, neka sadu borove i stabla koja su izgorila. Eto. A jesu li kazne preblage? Kako bi ih vi kaznili? Pa da ste vidjeli koliko ljudi izgubili su svoje sve. Na jedan put nestalo sve zbog neke gluposti i glupi ljudi što radu. Kakva bi kazna onda bila primjerena za njih? O tomu ne znam, ali što je ono pisalo doživotna, dobro, to je malo. Ali na prisilni rad, pa radi, izgorilo se, to i tako. To nisu normalni ljudi, ili su bolesni, ili žele naštetiti Hrvatsku. Kako bi ih vi kažnjavali? Jesu li kazne blage u Hrvatskoj? Preblage. Naražanje vrtka janjca. Ko su za vas piromani? Kako vi gledate na? Životinje. Zapaliti oniki nered napraviti u Omišu, što su oni u goste rekao da je vidio kada je zapaljeno, šta je to je zločin. Što treba kazniti? Kako bi kaznili te ljude? Kazna od zatvora i novčana kazna. Šta da vam reče? Šta bi drugo? Nećemo ga tući, nećemo ga ubiti. To su bolesnici. To ne mora normalan čovjek napraviti. Kako? Zapaliti nečiju imovinu, uništiti i najprije ljudske živote, toliki vatrogasci, sve to skupa, to je, šta da vam kažem, ne znam, nema riječi. Ko su za vas piromani? Oni isti koji traže posao, a mole Boga da ga ne nađu. To su bolesne, umobolne bolesne osobe, mislim. Jer to normalan čovjek ne bi napravio da nešto zapali, da uništi nekome obitelj, kuću, ljudske živote i sve materijalna dobra. Najprije policija da ih uhiti i onda suđenje i zatvor i gotovo. I onda kad se to čuje da je to bilo već, dobija neko određeno vrijeme, malo veće, onda se ipak neko drugi zapita. To je u glavi. Ne možete čovjeku proći u glavu i zaustaviti mu ono što želi. Znači nema lijek. Bolest. Imam osjećaj da je današnja civilizacija jednostavno čip. Ne čovjek vlastiti, nego čip. Pa zaustavite to gore, pa ćete zaustaviti sve. Kako ih zaustaviti? Nemam veze, ja sam penzioner sa 430 kuna i siromašna i tužna i ne gledam televiziju i ništa ne znam. Ja ih uspoređujem sa teroristima. Kako bi ja kažnjala? Strogo, previše strogo. Zatvorom, novčanom kaznom. Jesu li u Hrvatskoj kazne preblage za piromane? Da jesu, preblage su. No problem možda nisu samo zakonske kazne, upozoravaju odvjetnici, već i sudska praksa.
Obično se radi o bolesnim osobama i kao takvi će u kaznenom postupku i biti utvrđeni. I onda ne odgovaraju za kaznena djela koja su počinili. Znači, tu je A mi nemamo specijaliziranih ustanova da bi takve ljude držali doživotno ili neki duži vremenski period. Dakle, to će obično tako završiti. Znači, nema nade, je li, da se tome stane na kraj? Ja je ne vidim, dakle, jedino izmjena zakona da odgovaraju i takvi. Jesu li ovi zakoni preblagi sada? Nisu preblagi. Zapriječene kazne zatvora su vrlo visoke. Vi imate za to djelo 3 do 15 godina. Ja mislim da to nije blago. Vi možete izreći 3, možete i 15. A posebno ako se radi o djelu terorizma, što je, evo, sad sumnjamo za ovo djelo u Zadru, jel? A koliko su naše kazne stroge u odnosu na ostatak Europe? U Hrvatskoj se za požar sa smrtnom posljedicom može dobiti i do 15 godina zatvora. U Španjolskoj kazne idu od 10 do 20 godina, dok su u Njemačkoj i Francuskoj kazne još oštrije, od 10 godina pa sve do doživotnog zatvora. Možda zato i nije pitanje jesu li naše kazne dovoljno visoke, nego jesmo li ih spremni primjenjivati. Tako da piroman dobro razmisli prije nego što zapali prvu šibicu.